إيرو ريبري كرد جنرال ملا مصطفى برزاني نمر لبغداد بو تماشوان هجا لبرلمان عراقي بو رومانویس کرد جاندوست او براوی داره از بحثا چه دکم بحثا رومانا جاندوست یا داوی شر جنرال دکم که تیدا بحثا جیان شر و برخدانا مصطفى برزانی دکه رومانا داوی شر جنرال وکه دوکومنتا که دما دخینی سرپیهاتی و همو جیاناوی جگرن ده برزان بگرن حتی بواشنطن و آخفتن وی لنیویورک تینا برچاوید ده همو کسایتین رومان راستینه هنه کسین که در رومان ده رولاوان گلکی مزن بو هنه هنجی زندینه یک جوان محسن دزیه چاپا عربی و رومانه ایرو به مراسم که مزن لپرلمان عراقی لبغداد ببشتاربونا نویسکار رومان جاندوست رومان ها تیم ذکرن ده مراسم ده پارلمانترین کرد ین عراقی و کسایتین ناسکری ین هرمه بشتاری مراسم و امضا کرنا رومانا آخر معارك جنرال يعني داوي شرين جنرال بون افجي ديمانين بغداينا برلمانا عراقية في موقع امر الروجيكي راستي تاريخيه كبارزاني نمر لبرلمان العراق دبي لبايتختي عراق او بايتختي كفرماني اعدامي جناب بارزاني دكردن و فرماني بومباران كردني كردستان دبو امر ليره لبغداد بارزاني حاضره روحي وي حاضره و بيشكشي ملتي عراق دكن ادبيج ما سركوتنا كبو ريبازي بارزانينا بيغومان يعني خباتي مال مصطفى بارزاني بربيشابه هر كس ناتوانه يعني انكار بك نايت انكار كرن او روجي مناسبه بوك زياتر بيت ناسين بريغاي رومان نك بريغاي ام بيج بروباغندا كي حزبيان كتابي كي ديروكي بريغاي رومان زياتر جياني مال مصطفى بارزاني ديارتر دو اشكراتر دبي دست خوش ما مصطفى جان لباجار حسكه نرخي سبزو فيكيان جبر قرتنا الرين دنافرا هريمين دبن كنترول حكومه السوري و دبن كنترول الريفابريا خسر او ريهاتنا قرتن جبر ويكيجي هما بيجن حرتشت باويا افروش بويا سدام كو تفجر كرينو فروتني البازاران كيم ببه لغوري دكانداران بهاي هناك برهمان وك باجان انصور وك بطاطا ليمون وبرتقالا حتى جسدي سدو حشتي وبينج بها بويا ولا تيجي قليدكن ودبيجن روشوان شخوانا باشا اف بها بونجي بسردهاتين خراب تربو بازار شينكايو في كيان الحسكي تفجر كرينو فروتني لاواسا جبر آلوزيان لسردرين دناف برا نافچين حكومة وريفابريا خسرده بهاي شينكايو في كيان برنبويا جبركو جنافچين حكومة سوريا دقهنده وري جبركو أضع وضعي بيتالي حكي وضعي شينكاي خراكر يعني بوهابو مشاكل دريد شيبو انت ناس كري هاتن قرتن ريا اضاء الي حلبي وان هاتن قرتن بضاعه عمل تجديد اكثر شيء الساحل وانتي يجي منطقه الشامي وانتي يعني اف سبب رئيسي بو بفتره بوهابو لغور فروشياران هري زيده بهاي باجان صور بطاطا ليمون و برتقالان بلند بويه ولاتی گازندان دکن و دبیجن بحال گره و شوانیا دارایی ناگونجه خب عجانا انا اشتريت به 10000 ورقه 10000 ورقه لسر ملت جرانه قرك يعني 4000 5000 زياده فيها ويتشينا بها وخيار جي بنفس الوقت ابي اما موز بتشكي بهابون هبه دموزاد سيفاد فيكيد تو اشكاليه تنيه اما خضره هرقاف يعني كاري مثلا فيكي استهلاكات كيمتر ج خضره عالم تر استهلاك دكن قرك ارزاني هنا كيتهب جبنج جوتمه و آلوزیل سرخالا زکیه یادناور حمس و رقایده هیا لگور بازرگان و ریوبرن کمپانین گشتیاری حکومت ریگرتیه
و رێنادە تو ئۆتوباس بارهلگر و ئۆتۆمبیل دەرباسی ناوچەیەن ڕۆژاوای کوردستانی و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریە ببن. نوشین حەمێ ڕووداو. ما بحث عفرینێ کرد بحث هەرێما جزیرێ کرد دیێمێ بحث کۆبانێ بکن یەکیتیا فوتبۆلê ya serbixweya cîhanî ku weke konîfa tê naskirin stadyuma Kobanê li gelê Kurd pîroz kir. Konîfa û pîrozbahî li ser malpera xwe ya fermî belav kiriye. Konîfa di daxuyaniya xwe de got stadyum nîşana mezinbûna gelê Kurd e û hêvî dikin ku di demên bê de lîstikên konîfa li wê stadyumê pênekirin. Yekîtiya futbolê ya serbixwe konîfa sala 2013 hatiye damezrandin û yekîtiyên futbolê yên herêm û neteweyan li wê derê ne têde cehgirtine bargeha wê ya sereke jî Lolyo ye li Swêdê. Stadyuma ku hûn dibînin stadyuma Şehîd Bawer Agirel Kobanê cihê 5000 kes lê heye roja şemiyê 11 vê meha dehan به مراسمك مزن و به بشتاربونا به هزاران کس باوکی فرمی استادیوم کوبانی یا فوتبالی هاته بکره